Biz dagы деле болсо Формула 91 авто рыногунда турабыз, точнее авто площадкада. Мен сиздерге могу катардагы Toyota Camry жана башка аралаш унаалардын бааларын көргөзүп кетем. Андыктан биз менен алыстабай биз менен бирге болуп туруңуздар. Отурган Toyota Camry'ден баштайын. Toyota Camry чыгарылган жылы 2013. Объем 2.5, коробка автомат, баасы 815 000 рубль. Пробеги 127 000 километр, баасы 815 000 рубль. Кожаный салон, мультируль, штатный монитор. Короче, максимальный комплектация такая. Баасы 815 000 рубль. Opel Astra чыгарылган жылы 2011, объем 1.8, пробеги 127 000 километр, баасы 385 000 рубль. Мындай зимний аябай жакшы состояниедагы резиналарда, оригинальный литий дискалар, мультируль, штатный магнитофон. Аябай жакшы абалда экен. Bunun bası 385 000 rubl. O ekranda tabliçkada görünüp turgan номерларга çalsаңыздар болот. 8915 057 9009. Chevrolet Lacetti çıkarılan жылы 2012, объем 1.6, механика. Bunun bası 245 000 rubl. Tabliçkadагы номерлерге çalsаңыздар болот. Литий дискаларда, летний резинада. Kia Carens çıkarılgan жылын карайбыз. Çıkarılgan жылы 2011, объем 2, бензин, механика, басы 345 000 рубль. Табличкадагы номерлерге çalsаңыздар болот. Жерде Skoda Rapid турат. Çıkarılgan жылы 2017, пробег 111 000 километр, объем 1.6, коробка автомат. Басы 545 000 рубль. Аябай простой комплектацияда экен. Даже магнитофону жок экен. Басы 545 000 рубль. BMW X3 турат. Çıkarılgan жылы 2013, объем 2, басы 1 350 000 рубль. Ekrandагы номерлерге çalsаңыздар болот. Volkswagen Jetta çıkarılan жылы 2011, объем 1.4, коробка автомат. Bası 445 000 rubl. Telefon номерлери жок экен. Автосалондун өзүнүн машинасы көрүнөт. Автоплощадканын. Описанияга номерлерин калтырып кетем автоплощадканын. Жерде дагы бир Mazda 3 турат. Çıkarılgan жылы 2005,
объем 1.6, коробка автомат, басы 299 000 рубль. Бұл жерде мындай ақ түстегі аябай жылтыраған Nissan Tiana тұрады. Состояниясы аябай жақсы екен. Оригинальный литий дискаларда, летний резина. Арт жағынан дағы көргізіп қойын сіздерге. Салону максимальный комплектацияда екен. Кожаный салон, кожаный руль, штатный монитор, климат-контроль, кондиционер. Бүт навороттары бар екен. Шығарылған жылы 2011, объем 2.5, 4 ВД, автомат. Все есть деп жазып қойыпты. Телефон номері 8926 356 7442, басы 545 000 рубль. Nissan Tiana oldu bu. Bu жерде қатар оқшош Starex тұрады. Шығарылған жылы 3 Starex тұрады. Біріншісінің шығарылған жылы 2015. Коробка автомат. Объем 2.5. Басы 1 490 000 рубль деп жазып қойып тұр. Екіншісінің ценасы жоқ екен. Üçüncüsü. Onun дағы ценасын жазбаптыр. Üçöö bir кишиники көрүнөт, но табличкада турган номерлерге чалсаңыздар болот. Бул жерде дагы бир кара түстөгү Kia Rio турат. 2013-жылы чыгарылган экен. Объем 1.6, коробка автомат. Басы 485 000 рубль. Экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Оригинальный Kia'nын литий дискаларында, летний резина. Комплектациясы максимальный екен. Мультируль, климат-контроль, кондиционер бүт бар екен. Повторительдері дағы бар екен мындай зеркалада. Басы 485 000 рубль. Toyota Camry тұрат. Шығарылған жылы 2013, объем 2.5, коробка автомат. Басы 849 000 рубль деп жазып қойып тұр. Табличкада тұрған номерлерге чалсаңыздар болот. Сізге салонында бір қатар көргөзүп кетейин. Штатный монитор, мультируль, кондиционер, климат-контроль, кожаный салон. Максимальный комплектацияда екен. Арт жағынан дагы бир көргөзөйүн сиздерге. Opel Zafira чыгарылган жылы 2010, объем 1.8, коробка автомат, басы 485 000 рубль. Коробкасы робот екен. Штатный экран, мультируль, кондиционер, климат-контроль. Бүт бары бар екен. Арт жағынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Литий дискаларда кышкы резиналар, зимний резиналар. Жерде дагы бир серебристый цветтеги Toyota Camry турат. Чыгарылган жылы 2008, объем 2.4, коробка автомат. Басы 635 000 рубль деп жазып коюп тур. Экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Литий
резинал лити дискаларда жайкы дөңгөлөктөр. Арт жагынан дагы көргөзүп коеюн сиздерге. Баасы 635 000 рубль.